Dobar dan svima. Ja vas pozdravljam ispred tima Usuda 2. Ja sam Kristina Panđa, inače iz Centra za industrijsku baštinu, koji je jedan od suorganizatora godišnjeg Usuda. Danas smo se ovdje malo okupili da bi porazgovarali o da li je industrijska baština potencijal ovog grada ili su ona nekadašnja industrijska postrojenja u biti crne rupe ovog grada. Skupili smo nekakve ljude ovdje, skupili smo ljude ovdje koji se bave industrijskom baštinom, pa bih ja samo htjela predstaviti. Prvo Ivana Golob iz Centra za industrijsku baštinu pri sveučilištu, zatim Ivan Šarab kao pročelnik odjela za kulturu grada Rijeke i Srđan Škulca, pročelnik odjela gradske uprave za razvoj i urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Ako sam u nešto siguran sam u to da je industrijska baština Rijeke ogroman potencijal. Da li je ona potencijal kao baština ili ona potencijal kao bilo što drugo, uvažavajući značajke onoga što stvarno baština jest, mislim da je to tema. Kada raščišćavamo to šta je to industrijska baština, i kad kažem da se time bave frikovi, to je zato što prosječni konzument nečega što najšire zovemo baština, pitanje je da li uopće postoji. Znači, mi se sigurno bavimo u Rijeci industrijskom baštinom zato što imamo industrijske baštine za 20 ovakvih gradova, igrom povijesnih okolnosti, zato što veliki broj te baštine je stvarno kulturno i arhitektonski vrijedan. Jako rijetko se priča, a šta da dio toga prodamo, a šta da dio toga srušimo pa damo tu ledinu koja nastane, znači ono klasične neke brownfield pa greenfield investicije, bilo čemu drugom. Mi stalno pričamo o baštini industrijskoj iz perspektive kulturnjačke. Znači, s obzirom da stvarno ovdje većina jesu kulturnjaci, mislim da je dobro pokušati raširiti pogled na što to sve jest i koliko toga stvarno je nekakva spomenička arhitektonska vrijednost, koliko nije, i mislim da je to neka tema prema kojoj rasprave o industrijskoj baštini u gradu trebaju ići. Znači, mislim da nam treba više intersektorskog nekakvog dijaloga i u principu ne biti rigidan. Ako živimo u dosta šizofrenom vremenu u kojemu možda neku prosječnu industrijsku arhitekturu smo skloni zaštititi, a u isto vrijeme nam se desi da dobijemo kontejner na hotelu Kvarner i tako sve skupa. To jako čudno djeluje i zato nekako apeliram da taj razgovor o industrijskoj baštini bude mekši i širi. Ja sam isto nekako u razmišljanju o ovome pripremio neke teze, ali možda najprije da krenemo od ove semantičke razine. Kad se kaže baština, spomenička baština, onda se zapravo već na neki način neke stvari prejudiciraju. Baština je u pravilu nešto što želimo ostaviti nekome u nasljeđe. A što ostavljamo u nasljeđe? Ono što smatramo da je najvrijednije. Time ne želim reći da ono što nije najvrijednije treba apsolutno sada biti uklonjeno ili zaboravljeno, ali u svakom slučaju upućuje na jednu potrebu selektivnog pristupa. Naprosto, ukoliko ne dođe nekakva dotacija iz ministarstva, nema drugog načina poticanja imatelja baštine ili potencijalne baštine da pristupe afirmativno prema istoj. Dakle, nekih poreznih olakšica, nekih olakšica prilikom održavanja, nekih olakšica prilikom, ne znam, nekih drugih godišnjih prijava itd. Tako da je to jedan od realnih problema zašto mi imamo bijeg investitora od potencijalne baštine, pogotovo industrijske baštine, i na kraju krajeva to su uvijek nekakve situacije koje su izraubovane i koje treba jako puno i truda i novaca uložiti da oni dobiju neku novu namjenu. Ja ću vam reći jedan drastičan primjer, ne zato da bismo ga slijedili, nego primjer kakav je realan primjer jednog odnosa, jednog velikog i jakog grada kakav je Glasgow u Škotskoj, koji je usvojio projekt obnove, odnosno rekonstrukcije River Clyda, dakle rijeke River. Što se tamo nekada nalazilo? Sustav brodogradilišta, luka, gatova, tvornica, koje su apsolutno sve staracane u ime potpuno novog programa izgradnje i dobivanja radnih mjesta. To je možda drastičan primjer, ali Glasgow je zapravo taj primjer i nitko mu radi toga nije posebno prigovarao. Odnosno, nitko iz nekih, ne znam, što bi se rekao, kulturnjačkih ili sfera. Imamo neke primjere i u Zagrebu koji pokazuju da je problem industrijskog nasljeđa jednako težak i za Zagreb kao 7 ili 8 puta veći grad, pa time i potentniji grad, kao što je to u Rijeci.
Primjerice, tvornica Gredelj je već godinama problem i HŽ-a kao imaoca te tvornice, vlasnika, i Zagreba. Što napravite sa time? Paromlin, koji je u neposrednom zaleđu koncertne dvorane Lisinski, nedavno se urušio dio tog paromlina i potpuno je jasno da se taj paromlin više ne da obnoviti osim faksimilskom obnovom i tako dalje. Ne želim ovo navoditi da bih nekoga zaveo da je to nama primjer za slijeđenje, nego jednostavno da je industrijsko nasljeđe i baštine problem sa kojim se nije lako nositi i koji traži doista višeslojno razmatranje i kroz to višeslojno razmatranje onda očito i postoje i različite mogućnosti izlaza iz situacije, odnosno traganja za rješenje. Koji stav mi zastupamo u centru? Malo nas je, tek smo počeli, ali u svakom slučaju želimo od trenutačnog samo promišljanja, razgovaranja o baštini napraviti neke korake napred, u smislu da istražimo i upoznamo što širu javnost sa mogućnostima višestrukim prenamjene takvih prostora. Znači, moram se složiti naravno sa sugovornicima da kulturna prenamjena nije jedina moguća prenamjena, a trenutno je to jedina prenamjena na koju se cilja kod nas i da jednostavno treba istražiti sve te mogućnosti i za svaki objekt pojedinačno zapravo pronaći rješenje. Mi imamo grad koji je bio industrijski, a danas realno nije više industrijski. Da li mi želimo da on još uvijek bude industrijski, da li želimo da bude lučki, da li želimo da bude turistički, to je ponekad nejasno. Što se tiče možda sa strane nekakvih projekata općenito, kad se gledaju svi skupno, nije jasno taj nekakav zajednička vizija, zajednički cilj. A ono gdje mi vidimo definitivno puno prostora je upravo u tom turističkom smislu i iskorištavanju tih prostora u smislu poduzetništva bilo koje vrste, ali pošto je ovaj grad Rijeka se nekako klasificira i kao industrijski grad, kao rokerski grad, ima još različitih primjera, ali mi mislimo da je industrija stvarno jedan epitet koji je dosta značajan, označava i produkciju, označava napredak, označava svašta. A mislimo da je važno da ljudi znaju šta je nekoć bio ovaj grad, jer to je kako je ta industrija utjecala i da identitet grada i građana prije, definitivno je jako utječe i na trenutačni današnji naš identitet. Kao što je rekao gospodin Šarar, svaku obitelj ima, većinom bliže obitelji ima nekoga koje radi u toj riječkoj industriji i mislim, po meni je vrlo bitno da znamo od kuda potječemo, gdje se nalazimo i da time i oblikujemo ovaj grad. Evo, čuli smo nekakve uvodne govore. Mislim da se onda možemo složiti onim što su svi predstavljeni gosti rekli da su ovaj industrijski kompleksi koje mi imamo u gradu biti potencijal grada, a ne crne rupe. Pa bi ja postavila samo pitanje zašto onda ti nekakvi potencijali danas izgledaju tako kako izgledaju i zašto je u biti industrijska baština Rijeke, odnosno svi ti kompleksi izgledaju kao da nemaju nikakav potencijal. Zapravo ono pitanje koje si ja postavljam cijelo vrijeme je imam osjećaj kao da živimo u nekakvoj prošlosti što se tiče tih prostora i nekako stalno se kad neko pokuša napraviti nešto s tim prostorima, onda čini mi se, zato kažem da je više laički, čini mi se da stalno neko dođe i kaže ne, ovo ima svoju povijest, ne možemo, ulagati u to, ne možemo srušiti to, ne možemo izgraditi nešto novo i to tako stoji. Mislim da je svaki grad prošao tu jednu fazu preispitivanja. Mislim da smo mi, evo, pri kraju, nadam se, barem te faze. I ono što sam rekla, da se nadam da smo možda sa ovom izložbom došli ne do kraja povijesnih istraživanja, da ne budem jasna, nego do jedne razine da možemo to nekako objediniti, možemo reći, aha, to je otprilike to.
i da možemo na neki način krenuti dalje i to što je rekao gospodin Škunca, da trebamo na temelju toga možemo krenuti selektivno prema tim objektima. Sigurno je ta kompliciranost našeg ustroja i kompliciranost naše administracije i definitivno nesposobnost naših administracija kada su nesposobne jedan od faktora. Drugi faktor je sigurno svi naši, ajmo reći, blokovi, sigurno ima i nekakvih točkastih primjera, su ogromni. Benčić ima 20.000 kvadrata zatvorenog prostora, Hartera 15-ak, Torpedo, ne znam, 50, možda zna, Metropolis, ja mislim, preko 100.000 kvadratnih metara. A vjerovatno nam treba neki iskorak koji ima bilo koji tip bezobrazluka, ali eto, do sad se to nažalost nije desilo. Mislim, budimo realni, industrijska baština je djelomično su najobičniji kvadrati, kubici, metri, visine i ne znam šta. I u svaki prostor može stati vjerojatno i stanovanje, i poljoprivreda, i fakultet, i bilo što drugo. Ali mi ipak smo se nekako svi odlučili za novogradnje, a ne za revitalizaciju. Sad kad nema novaca, kad nema ni novogradnji, sad bi trebali preko noći prelomiti ovo pitanje, što je onako dosta težak zadatak. Mislim, da li možda, ja se ispričavam, ali da li možda mislite da te nekakve takve inicijative, kao što je Hartera Project, nije sad da mislim, njih navodim zbog toga jer su, ajmo reći, sad najnoviji i dosta ih ljudi počelo podržavati, ali takav nekakav skvot, znači, da li mislite da bi takvi skvotovi mogli napraviti nešto bolje u cijeloj priči? Industrije su u Rijeci počeli preparati pred 20 godina. Mislim, čak mi je i sad skvot, neću reći da je patetičan, ja želim uspjeh svakom skvotu po definiciji, ali stvarno nevjerovatno da u Rijeci nikad nije nastao ozbiljniji skvot. Ali budemo iskreni, koliko Rijeka imala i potencijal ok, ne govorim potencijal prostora, nego koliko Rijeka potentan grad, koliko ona može ponuditi nekome nešto. Par godina nakon što je bivši Rika Benčić napustio Rade Končar napustio svoj kompleks u Vodovodnoj, bila je razvijena jedna ideja i čak napravljen projekat izgradnje shopping centra. Ovo danas izgleda bedasto, međutim treba uzeti u obzir da je to bilo prije gotovo 20 godina, da, kada još nije praktički bilo shopping centra u Rijeci nekog odgovarajućeg. Ideja je bila da grad financira, novo stvoreni grad da financira, međutim politička odluka je bila takva da ipak ne, da se ponudi na tržište. Rezultat vidimo do dana današnjega. Nakon toga su se, pod navodnicima, konzervatori osvijestili i svaka nova ideja koja je dolazila je jednostavno propadala o hridi tih uvjeta za zaštitu. Ova tema je dosta zanimljiva zato što se bavimo u biti projektom, kroz projekt se biti bavimo razvijanjem neformalne edukacije, ali te u principu organizacije se bave kulturnim i kreativnim industrijama, većina njih. Tako da mislim da je dosta zanimljivo isto tako poslušati neke od njihovih iskustva. Naprimjer, ovdje je isto tako Manoj Ambasana iz Londona koji je temeljitelj Chocolate Factory-a. Tako da možda mogu vam oni nešto više reći o svom iskustvu. So my question is about, I heard that you are running for 2020, is it right? And we know that it is a very, very key thing how the city has a plan for the renewal of spaces for culture. So what is your plan for this? Are you thinking at a plan for 2020? Our biggest infrastructure project is one renewal, some kind of brownfield investigation in city center. This part of factory X Benčić with 4 large objects from mid 18th century till end of 19th century, and that whole block is some kind of new cultural center with 3 institutions and some multi-purpose building managed by all that institutions dedicated to kids. I don't know if any of you have heard of the Chocolate Factory. The Chocolate Factory is a very, very large set of buildings which have been turned into a very big cultural quarter in North London. It houses 220 creative companies and it employs over 800 people. We are here as guests of Fototos because we are working together exploring how we can exchange and transfer expertise, skills and experiences that we have acquired over the years. So we'd like to offer our help if we can help in any way. You'll be welcome in our next meetings, talking about
that space. Okay, but by all means, please do come and visit us as well. Istina da je većina gradova, ušla sam pričali s Kotorima to, nastala iz te nekakve umjetničke inicijative, koje moram priznati da u Rijeci se baš ne osjeća. I zanima me zbog mislim, ne da nema umjetnika i da nema umjetničke inicijative, ali na taj način, da bi se stvorio, znači, preuzeo jedan prostor i da bi se iz te umjetničke inicijative, iz kreativnih industrija, onda to stvorilo. Onako dosta je totalitaristički misliti da gradska vlast treba imati neku politiku kako da nastaju skvotovi. Mislim, ako skvot nije nastao, to znači da nije bila koncentracija skvotera da ga napravi. Razlog zbog kojeg se percipira da je možda problem napuniti taj prostor i zbog čega možda nema veće aktivnosti iz kreativnih industrija je taj što zapravo u Rijeci nema kreativnih industrija, odnosno ima ih, ali ne u tom broju. Poanta je da ovaj prostor zaživi pa da vidimo što će se desiti za 5 ili 10 godina. Mislim, to je tema. We have colleagues here from abroad, probably, okay, so London, I don't know, some foreign town, but probably some kind of suggestion what to do in the next step. What if, some further period of 1 year we do not, gather here, we do not succeed, gather here, people who, artistic people who would like to work here, to be active, who, I don't know, probably, I don't know, what is your experiences about that? Creative industries is a very, very big, there are so many aspects to it. And the first thing to find out is what is the key component of the creative industries in Rijeka. Yeah? Who are the artists? What are the kind of activities that they want to do? What commercial potential there is. So there needs to be some kind of a study that you do, because that will then indicate the kind of investment you need to make, the kind of space you need to create. Because if you find that web designers are the key, then you have to do something very technical. If you find it's artists or musicians and so forth and so forth. So it's very, very important that that initial study is done. Našeg projekta je biti nekog odgovora do pitanja da li nove industrije imaju komplekse koje mi ovdje imamo nekakav potencijal. Složili smo se svi da potencijal ima, ali biti to još uvijek stoji tako kako stoji i s tim bi trebalo nešto napraviti. Ni od države ne možemo dobiti ni potpore, niti ne znam kakve fondove možemo mi koristiti ako mi sami nemamo prvo kao država jačanje našeg gospodarskog rasta, a s druge strane kad tražiš novce iz EU moraš imati svoje novce da uopće možeš nešto započeti i zakotrljati. Da li ste tražili nekakvu valorizaciju kao grad od svih tih prostora? Mislim, ne znam pa pitam. Jer cijelo vrijeme govorimo kao trebali bi tražiti ekonomisti, trebali bi. Pa me interesira da li ste vi kao nekakav trenutak imali s njima da kažete ok, ajmo mi sada sjest arhitekta, ekonomista i kulturologa ili povjesničara umjetnosti i vidjeti šta bi se možda moglo izroditi iz nekog određenog dijela grada. Mislim, da li je postojala takva suradnja? Kada se rade prostorni planovi, bez obzira gradova ili općina, onda se uvijek sagledava ta nekakva gospodarska paradigma koja bi trebala stajati iza prostornog plana, odnosno koju bi prostorni plan trebao odražavati. Koristim priliku da pozovemo svih koji imaju ideju i kojima treba pomoć vezano za industrijsku baštinu, ali i drugu baštinu, da nam se slobodno jave. Mi imamo puno ideja i rado smo, otvoreni smo za kavu, za sastanak, bilo šta, da vam izlažemo naše ideja i da saslušamo vaše i pomognemo vam ako možemo. Trenutno nam politika EU ne ide na ruku, ali bez obzira na to, mislim da je Benčić napokon kao cijeli kompleks zapakiran projekt kako do sada nije bio i mi radimo najbolje što možemo da u godinama koje dolaze na neki način njegova realizacija promijeni način života grada, kao što su neki drugi veliki projekti poput bazena, već spomenutog, definitivno promijenili način života bez obzira voljeli sport i rekreaciju ili ne voljeli činjenice da je taj projekt korišten i uspješan. Ja bih inače naglasio to da koliko god su možda sve ove godine koje su prošle učinile nekako neproduktivnima, da su oni ipak polučile jedan veliki uspjeh, ako ništa drugo, u odnosu grada i lučke uprave, jer je stabilizirana ta jedna slika objekata
nasljeđa, lučkog nasljeđa koji ostaju, koji će se sačuvati i za koje će se naći, odnosno postupno naći druga namjena. Tako da osim Metropolisa tu je još skladište na Vizinovom gatu, tu je još i skladište, bivše skladište na Senjskoj obali koje će biti sastavni dio objekata, odnosno pogona buduće marine. Tu je naravno i ono što stalno pokušavamo naći rješenje na ovaj ili na onaj način za lansirnu rampu, ali i one unutar lučkog područja, tako da se ako ništa drugo stabilizirala ta slika, odnosno to jedno trusno područje ambicija koje je imala lučka uprava u smislu uklanjanja građevina na svom lučkom području. Hvala. Ja bih se zahvalila svima na dolasku, gostima prvenstveno. Htjela bih vas pozvati da pogledate našu malu izložbu studenata Akademije primijenjenih umjetnosti koji su na svoj način prikazali ostatke riječke industrije. Hvala vam lijepa.